muthini kagoni we guku metha ndire guku ndakirora uguo ndinyiki ndeuria atiri riu to ndi guku ri na metha ndire guku marathire na guku kugwitwo Dubai ati Palm Jumeirah anga Desert Safari anga ki mathioro uguo ndakire ndeu niki studio ici ciikagirwo ndreke nyingire guku njuke ndurange guku niki studios ici guthia na mbere guku tutireka go tuingire in fact ni ngwirite my sons gamera mutiuke tuingire guku tui ori gutari mundu turore ni atia metigire banjira guku harwerie ngiumira ni harwene ne muno anyway nikio ndoka haha uguo ni ndecire njuke ndimuhange tumucene ni njui metha ni mumio na he maundu mutoi riu nie ni ndenda kumwira maundu maria mutoi ma metha ngoda kumwira umuthi ni ndi guku magacoka next week uguo ni nie ndi no horo guku riu ni ndenda kumuhe tumicene tunini twa metha ndimwirira maundu mahana na kigiothe tukoretwo tukiumiriria kainde mwiri andu aitu but fasting fast ni njukire guku kwa metha ni tucabi ndakora ndauga ni ngwenda kuingira niki kundu guku gwikagirwo ndauga reke njuke ndori oro uguo migunda hata gukagwa gukarururwo na guku ite kumenya uria gurathi ndauga reke njuke happy Easter holidays kuma guku kwa metha ya Kagoni we mwimirori wa metha ya Kagoni umuthi ni nie ndikuo ni Kagoni wikuo metha ndiri guku mathiete na guku Dubai no ndi haha ndauga ni nguka nigetha at least kamizi opportunity guku utihinguragwo ndauga muthi no nginya tuke tuhingure ithu enye tuoneka niki guthia kundu guku tutitikagirio nginya gia tuke no ndoka nigetha nguici happy Easter holidays gwendere thiguku njega kahinda-ini giki kuma gwi tabarira ciothe kuma kuri kambuni ciothe iria sponsaga metha ya Kagoni Optiven, Bountiful Safaris, Milele, na andu megwitwo Promito ithuothe tucokanirie twi haha gukuwici happy Easter holidays othe gutiri mundu toyo uria ekaga ugure mugunda kuria kwa Optiven wakirwo ni andu metagwo Promito ucoke uthie holiday na Bountiful Safaris ucoke wana warikiririo uguo wikenie we mwenyewe kuria kwa Milele kani sister locks ugwikirwo kani body massage ugwikwo kani gutho ni face ugwikwo kani maundu maria mothe ungikorwo kenda gwikwo uthie kuguothe na ni ugwikirwo ro uguo na namba cia andu acio ciothe ni ikoragwo screen-ini ino ithuothe tunyitanire we are here to wish you happy Easter holidays muge na thiguku njega muge na celebration njega na muge na memorable time together with your families. Thank you very much.